वरसभुजो किल क्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यात्रये त्वधिकृता भवता सकिता स्थिरचरजातया शुरजयोऽथ निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त तथा न हि परमस्य काश्चिदपरो न परस भवेत् वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधता अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यते नियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचयन्मयं तदविमोच्य नियन्त्रि भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदृष्टतया न घटतोद्भवा प्रकृतिपुरुषयोरजयो ध्रुवययुजा भवन्त्यशुभितो जलबुद्बुधवते त्वयित इमे ततो विविधनामगुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनिलिल्युरसे सरसा निसृषुतव मायया भ्रमममीश्वभगात्यभिषम् त्वयि सुधियो भवे ददति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद् भ्रुकुटी सृजति मुहूर्तिने विरभवच्छरणेषु भयम् विजितऋषिकवायुविरदान्तमनस्तुरगम् ययतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिला व्यसनशतान्विता समवाय गुरोश्चरणम् वणिज इवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजासुरतैः त्वयि सति किं नृणां सयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां ऋतुनतो रतये चरतां सुखयति कोऽन्विहास विहते स्वनिरास्तवगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थ सदनान्दृशयो विमला सौत भवद्वदाम्बुजहृदोऽङ्गविदाङ्गिजला ददति सतीन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्यसुखे सदे पुरुषसारहरावसथान् सतैदमोत्थितं सदिति चेन्ननुतर्कहतं व्यभिचरति क्वच क्वच मृषान् तथो भययुक् व्यवहित विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारती तौर्वेति विरोधजडान् नयति रमाग्रहासन भविष्यदतो निधना धनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अथ उपमीयते द्रविण जाति विकल्पपथे विततमनोविलासमिदमेत्यवयन्त्यबुधाः स्वयदया त्वजा मनुषयितगुणां सजुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः त्वमुत जहासिता महिरिवा त्वचमात्तभगो महसि महीयश्रेष्ठ गुणिते परिमेय भगा यदि न समोदरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमो शतं हृदि गतो स्मृतकण्ठमणि अश्रुतिपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवता त्वदवगमीन वेति भवदोऽथ शुभाशुभयो गुणविगुणान्वयं तरहि देहभृतां च गिरा अनुयुगमन्वहं स्वगुणगीतपरम्परया श्रवणभितो यथा त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः द्रुपदय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननुषावरणः कैवलजां शिवान्ति वयसा सहायाच्युतया त्वयि फलन्त्यकन्निरसनेन भवन्निधना योक्षोत्प्रेक्षक आदिमद्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यश्रेष्ठेदमनो प्रवेश्य ऋषिणा तते पुरा शास्तिता यं सम्पाद्य जहात्यजा मनुषैः सुखकुलायं यथा तं
तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयम् ध्यायेन जास्रं हरिम् तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयम् ध्यायेन जास्रं हरिम् ध्यायेन जास्रं हरिम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भक्तवत्सल भगवान को अभामियो नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणम् द्वादशस्कन्धः अथ द्वादशोऽध्यायः सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् एतद्वः कथितं विप्रा विश्वस्तरितमद्भुतम् भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगता प्रभवाप्ययम् ज्ञानं तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संयुतम् भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं तदाश्रयम् पारिचितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोगवेशो राजर्षे विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्षवस्य संवादस्य परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदादयोः अवतारानुगीतं च सर्गप्राधानिको व्रतः विरुद्धव संवादः क्षत्रिमैत्रेययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थितिः ततः प्राकृतिका सर्ग ततः सप्तवैकृतिकाश्रये ततो ब्रह्माण्ड सम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गति पद्मसमुद्भवः भुवोद्धरणोऽम्भोधेर्हिरण्याक्षपदो यतः ऊर्ध्वतीर्यवाक्सर्गो रुद्रसरसैव च अर्धनारिनरस्यातायत स्वायम्भुवो मनोः शतरूपाचया स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनम् ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीनवर्षिषः नारदस्य संवाद ततः प्रियव्रतं द्विजाः नावेस्ततोऽनुदरितामृषवस्य भरतस्य च दीपवर्षमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम् ज्योतिषचक्रसंस्थानं पातालनरकस्थितिः रक्षजन्मप्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरास्त्रियन्नगफलादयः त्वाश्रयस्य जन्मनिधनं पुत्रयो सदिते द्विजाः दैतेश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम् मन्वन्तरावताराश्च विश्वहयशिलादयः कौर्मं धान्वन्तरं हास्यं वामनं जगत्पतिः क्षीरोदमथनं तद्वतामृतात्यधिभौकशाम् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्मतर्वंशः शुद्धिम्नस्य महात्मनः येनोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्यानृगादयः शौकन्यं साधसर्याते ककुत्थस्य धीमतः खट्वाङ्गसुतमान्धातो सौहरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम् निमेरङ्गपरित्यागो दिनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नहुषस्य च नौषन्तिर्भरतस्यापि सन्तनुष्टस्य सुतस्य च ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोवंशनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माणि पाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतना सुभयापानं सकटोच्चारणं शिशोः त्रिरावर्तस्य निःश्लेष तथैव भगवत्सयोः धेनुकसुजा भ्रातु प्रलम्बसुत संशयः गोपानां तु परित्राणं धामाग्रे परिसर्वतः दमनं कार्यस्य हिर्महाहे नन्दमोक्षणम् व्रतचर्यासु कल्याणं यत्र तुष्यजुतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां सानुतापनम् गोवर्धनो धारणं च शक्रस्य सुरवीरता यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीक्रीडातरात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धे मदोरस्य केशिनः
गमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापश्चामधुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां तयोवरः मृतस्यानयनं शूलो पुनः सन्दीपने गुरो मथुरायां निवसतो यदुक्षत्रियम् कृतमुतवर्माराभ्यं युतेन हरिणादिजाः जरासन्धसमानीता सैन्यस्य बहुशोवरः घातनं यमनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्य दिशतो हरेः हरस्य सिंहणं युद्धे बाणस्य भुजकेन्दनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानं हरणं चयत् साहित्यपौण्ड्रकशाल्वानं दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः शम्बरोद्विधा पीठो मुदा पञ्चजनादयः महात्म्यं जबदस्ते सम्भाराणस्य सुदाहनं भारावतरणं भूमे निमित्तीकृत्य ताण्डवान् विप्रशापदेशेन संहार शुक्लस्य च उद्वस संवादो वासुदेवजाधुतः यथात्मविद्या यतिना प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः विवलक्षणवृत्तिश्च कलौन्द्रनामुपप्लवः चतुर्विधा सप्रलय उत्पत्तिस्त्रिधारः देहत्यागसरादर्शे विश्वरातस्य धीमतः शाखा प्रलयनमस्य मार्कण्डेयस्य प्रथा महापुरुष विन्यास स्वदेश जगदात्मनः इति चोक्तं च श्रेष्ठा यस्तिष्ठोमि आशिवा लीलावतार कर्माणि कीर्तितान्य सर्वशः पतितस्खलितस्तार्थं श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिहातिवातः मृषागिरस्ताय सति रसति कथा न कथ्यते यद् भगवान् रोक्षजः तदेव सत्यं तद्वैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वन्मनसो महोत्सवं तदेव सेवकार्णवशोषणं नृणं यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते न तद्वचसचित्रपदं हरिर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणित करहिचित् न ध्वंसतीर्थं न ध्वंससेवितं यत्र ततस्तत्र ईशानवोमलाः सवाग्विसर्गो धनदागसम्भ्रमो यस्मृति श्लोकममध्यवत्यपि नामानन्तस्य यशोङ्कितानि यः शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवः नैष्कर्ममप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः स्वसदभद्रमीश्वरे नैर्पितं कर्म यदभ्यनुत्तमं यशस्त्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपस्कृतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयो गुणानुवादश्रवणादिविहरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयोः शृणोत्य भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुचिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजाग्रवतभूरिभागा यच्छोद्यदात्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमदेवमीश मदस्त्रभावा भजता विवेश्य अहं च संसारितात्मतत्त्वं सुखं पुरा मे परमर्षि वक्तात् प्रायोपवेश्य निपते परीक्षितः सदस्य श्रीराम महतां दशन्वताम् एतद्वागतं विप्राकथनीयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वासु विनाशनं यदेवं सावे नित्यं यामक्षणमनन्यति तथावान् यात्मनानात्यत्मन्वेव सा द्वादश्यामेकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्मान् भवेत् पठत्यनस्मिन् प्रयतसतो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां तद्वारवत्यं यदात्मवान् उपसुसमितामेतां पठित्वामुच्यते भयात् देवतामुनया सिद्धा पितरो मनवोरिवाः यच्छन्ति कामान् सुरता कमलं शृण्वतो यस्य कीर्तनात् ऋजो यजोषिषामाने ऋजोदित्यानुविन्दते मधुकुल्या कृतकुल्याप्याकुल्या सतफलम् पुराणसंहितामेतामदित्यप्रयतोद्विजः प्रोक्तं भागवता यत्त्व तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोदित्वानुयात् राज्यं राजनीतिमेखलाम् वैश्वनिधिपतिष्ठं दशुद्येतपादकात् कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिनिरतरत्र नैकीयते वीक्षणम् इव तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपरितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गैः तमहमदनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयश्रुतिसंयमात्मशक्तिं द्विपतिविरजशक्रशङ्कराद्ये दुरवशितत्वस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपदितनवशक्तिः स्वात्मा न्युपरजितस्थिरजङ्गमालयाय भगवतोपलब्धिमात्रधाम्ने सुररिषभाय नमः सनातनाय शशुखनिवृतचेता तद्विरस्तान्यभावो रजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तनीयं वितनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनगिनं व्यासशूनुं नतोऽस्मि तमखिलवृजिनगिनं व्यासशूनुं नतोऽस्मि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहिताद्वादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्याय श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रुत उवाच
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पृष्ठे ब्रह्मदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डूयन निद्रालोकमठाकृते भगवता श्वासानिलापन्तु वः यत् संस्कारकलानवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं दलनिधे नाद्यापि विश्राम्यति पुराणसङ्ख्यासम्भूतिमस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधता ब्राह्मणसहस्राणि पाद्मं पञ्चदशस्ति च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशचतुर्विंशति सैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डं नवमाह्नं च दशपञ्चशतोशतं चतुर्दश भविष्यं शर्धा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैवतो चतुर्विंशतिवारामेकाशतिसहस्रकं स्कान्दं चतुर्धाचैकं वामनं तद्वेदितम् कौर्मं सुदशाख्यातं हास्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशदशौ वर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैवतो एवं पुराणछन्दोः चतुर्लक्ष उदाहृतः तथा षोडशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेन विपङ्कजे स्थिताय भीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यवसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम् हरिलीलाकथाभ्रातामृतानन्दसात्सुरम् सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् वस्तद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम् पौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भागवतं शयाति परमां गतिम् राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम् सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततीर्थस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीहनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा श्रीमदे भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन विचारणपरो भक्त्या विमोचेन्नरा कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्प्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैरं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विश्वरात्ममुमुचते भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्। अब ये श्रीमद्भागवत महापुराण 12 स्कंद 12 अध्याय 13 अध्याय का अंतिम 3 श्लोक। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ
नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं रतिं मे यच्छ शाश्वतीं लक्ष्मीनारायण चरणार्पणमस्तु। इति श्रीभागवते महापुराणे पंचदश 12 संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायस्ति। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेले ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतशराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यमरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसं युतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भक्तवत्सल भगवान को यसरी हामीले पाठलाई विश्राम गरेर फेरि प्रारम्भ गरेका छौं। भागवत कहिल्यै समापन हुँदैन। समापन चलाउँदै गर्छ गोली पनि आउँछ। टोपी के गरेको छु? टोपी त नि यसो गर्नुपर्छ दाइ। महाराजु के गर्दै हुनुहुन्छ? ए बानको टोपी ठाड पर्यो। भइहाल्छ। सब्जीमा नुन पनि लाग्यो। हामी टिका पनि यता हाल्नु मसला लाउनु पर्ने। भित्र चप्ली फुकालेर यतै गर्दिनु। सागमा हर्दी सर्दी त सबै थोक लाग्यो। ल एकदम चक छ। अहिले कति घण्टाको पाक अब बाँड्नुपर्छ। अलि राम्रो बोल्नु है, यहाँ आउँदैछ। अब दिदी बस्ने होला नि त मान्छे यहाँ। जानिएन नि अघि। कर्पको माल छ है। कर्पको जाल माल छैन। माल ल्याउनु पर्छ नि। कर्प गर्न पात्र ल्यायो। जाल सानो। ओम स्वाहा ओमिदं विष्णुर्मुद्रा घने ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रैरान्दरे पदं समूढमस्य पाशुरे। ओम पानी समाउने। ओम
तिलकृत मधुजल अन्नादिको नैवेद्य स्वरूप सिद्धान्नम निवेदयामि। ओम नित्येभ्यो नमः स्वाहा। अर्को ओम मुक्तेभ्यो नमः स्वाहा। ओम दिवंगतेभ्यो नमः स्वाहा। अब यसको पिण्डको पूजा गर्ने दुधले पूजा गर्ने अनि त्यहाँदेखि दुधले स्नान गराउने अनि ओम दुधले स्नान गर्ने। ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सगोमिगुं सर्वतस्पृत्यात्य तिष्ठदशाङ्गुलम्। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं जडभूतं प्रभाविं उतां तदतशेषानो जदन्येनातिरोहते। ओम ऊर्जं वहन्तीरमृतं कृतं पयः कीलालं परिश्रुतं सरसतर्पय तमे पितॄन्। अब त्यो कपडा एउटा मात्रै सिधा उठाइदियो। कपडा नारायणं तर्पयामि। ओम सहस्रकं माधवं तर्पयामि। सहस्रकं गोविन्दं तर्पयामि। सहस्रकं विष्णुं तर्पयामि। सहस्रकं मधुसूदनं तर्पयामि। सहस्रकं श्रीरामं तर्पयामि। सहस्रकं ऋषिकेशं तर्पयामि। ओम सहस्रकं पद्मनाभं तर्पयामि। सहस्रकं दामोदरं तर्पयामि। सहस्रकं श्रीकृष्णं तर्पयामि। ओम आधारशक्तिं वैकुण्ठपार्श्वे तर्पण। ओम आधारशक्तिं तर्पयामि। ओम प्रकृतिं तर्पयामि। अखिल जगदाधारं पूर्णरूपिणं नारायणं तर्पयामि। अनन्तं नागराजं तर्पयामि। भूमिं तर्पयामि। वैकुण्ठं दिव्यलोकं तर्पयामि। वैकुण्ठं दिव्यजनपदं तर्पयामि। वैकुण्ठं दिव्यनगरं तर्पयामि। ओम वैकुण्ठं दिव्यविमानं तर्पयामि। ओम आनन्दमयं दिव्यमण्डलरत्नं तर्पयामि। आस्त्ररूपिणं अनन्तं नागराजं तर्पयामि। धर्मं पीठपादं तर्पयामि। ज्ञानं पीठपादं तर्पयामि। वैराग्यं पीठपादं तर्पयामि। ऐश्वर्यं पीठपादं तर्पयामि। ओम ऋग्वेदं पीठवाकं तर्पयामि। ओम यजुर्वेदं पीठवाकं तर्पयामि। सामवेदं पीठवाकं तर्पयामि। अथर्ववेदं पीठवाकं तर्पयामि। अधर्मं पीठगात्रं तर्पयामि। अज्ञानं पीठगात्रं तर्पयामि। अवैराग्यं पीठगात्रं तर्पयामि। अनैश्वर्यं पीठगात्रं तर्पयामि। ओम एवि परिचिन्नतनं सदात्मकं पीठभूतं नागराजं तर्पयामि। ओम पीठस्य परि अष्टदलपदं तर्पयामि। ओम सौमण्डलं तर्पयामि। सूर्यमण्डलं तर्पयामि। तर्पयामि। अस्मद्गुरुं तर्पयामि। अस्मत्परं गुरुं तर्पयामि। अस्मत्सर्वगुरुं तर्पयामि। ओम श्रीमन्तं रामानुजं तर्पयामि। श्री पराङ्कुशं परङ्कुशदासं तर्पयामि। श्री मध्यामुनिं तर्पयामि। श्रीरामकृष्णं तर्पयामि। श्री पुण्डरीकाक्षं तर्पयामि। श्रीमन्तं नाथमुनिं तर्पयामि। श्रीमन्तं सर्वकोपं तर्पयामि। श्रीमन्तं विश्वक्सेनं तर्पयामि। ओम श्रियं तर्पयामि। श्रीधनं तर्पयामि। श्री सुदर्शनं यतिराजं तर्पयामि। ओम पाञ्चजन्यं शङ्खाधिपतिं तर्पयामि। ओम कौमुदकीं गदाधिपतिं तर्पयामि। नन्दकं तर्पयामि। ओम कराकृतिकुण्डले तर्पयामि। ओम कण्ठिकाभरणं तर्पयामि। ओम किरीटमालाम् आपिरात्मिकां तर्पयामि। ओम श्रीमत्तुलसीं तर्पयामि। हारां सर्वाभरणाधिपतिं तर्पयामि। काञ्ची गुणज्वलां पीताम्बरं तर्पयामि। ओम सर्वाणि भगवद्भूषणानि तर्पयामि। हम हयानं तर्पयामि। ओम कंकालप्रकृतिसंज्ञां तर्पयामि। सर्वान् विश्वसेन परिजनान् तर्पयामि। चरणं तर्पयामि। मानमासमाहितः जानुभ्यामवनिं गत्वा मन्त्रे सम्प्रार्थये तथा नारायण दया सिन्धु जगन्नाथ सप्तजन्म कृतं पापं सञ्चितं मम यजन्मना प्रभृति मोहवशं गतेन नानापराधशतमाचरितं वयाते अन्तर्वैश्च सकलं तव वा पश्यतोऽपि सन्तुं त्वमर्हसि हरे करुणावशेन सतं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णु कृपां परमकारुणिक किर यो कोसेलीले मलाई त हाम्रो मम्मी यता फर्किँदै फर्किँदैन मम्मी यता फर्किँदैन
हामी देख्न पाउँदैन कस्तो हुन्छ कस्तो बढी यो पनि समाउनु त बनाएको पानी खानुहुन्छ अहिले बाक्समा चाहिँ त्यस्तो साँधेको खानेर मैले अगाडिको कसैले ओम स्वाहा रामद्वारा Hare